Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ovo je naš 12. ders. Mašallah, tebarakallah. Nastavljamo sa propisima, poglavljima vezanim za namaz. Jedno od poglavlja jeste veoma interesantno poglavlje i nažalost velik broj ljudi u našem podneblju, pogotovo malo stariji populaciji, ima sa tim poglavljem nejasnoće, a to je naklanjavanje onoga što je čovjek okasnio u namazu. Kad kažemo naklanjavanje, neko je pomislio ideš na posao pa ne klanjaš sabah, podne, akšam i kindiju i onda se spojiš zajedno. O tome ne govorimo. Već govorimo o propisu da čovjek je došao u džemat i zatekao je džemat da su već nešto klanjali. Kako se ponašati? Jer ja znam dosta ljudi imaju dvije opcije. Ima čovjek kad vidi da su počeli klanjati, on se vrati kući jer ne zna šta će. Ima drugi, on uđe sa njima, bez obzira klanjali rekiat 2 ili nikoliko, on će s njima predati selam. Znači, on tamo dođe zadnji rekiat, on će predati sa njima selam i on broji da on klanju. I jedno i drugo neispravno. U knjigama fika imate jedno posebno poglavlje koji se zove, znači, ahkamu el mesbuk. Propisi koji se vezuju za insana koji kasni u namaz. I o tome učenjaci govori mnoga neka pitanja, mi ćemo svakako samo rezimirati nešto. Prva stvar, čovjek šta treba da stigne od namaza da bi se za njeg moglo kazati da je klanjao u džematu. Minimalno što bi trebao, znači čovjek da stigne, to je prvo pitanje, jeste minimalno što bi čovjek trebao da stigne od namaza da bi se za njeg brojalo da je stigao na džemat, jeste 1 rekiat. Jer sjećate, smo više puta citirali onaj hadis kad smo govorili o namaskim vremenima. Men edrake rek'aten, ko pristigne samo na 1 rekiat i kindije namaza, stigao je klanjati kindiju namaz. Pa je Božji poslanik alejhi selatu vesselam ovdje propis vezao za rekiat. A rekli smo prošli put kako se rekiat stiže, da stignemo imama na ruku prije nego što se on ispravi. To smo pojasnili, je li tako? Baš se nadam da jesam, jer sam počeo zaboraviti šta smo više sve pojašnjavali. Čovjek koji kasni u džamiju može biti u jednoj od dvije opcije. Može biti više, ali evo ovako, jedna od dvije opcije, da stigne imama na ruku. Znači, on dolazi, imam je na ruku. Njemu je propisano da stane obavezno, ovo morate svi zapamtiti, stati, potpuno se ispraviti i reći Allahu Ekber u potpuno ispravnom stanju. Ne smije se početi nikako poginjati. Nakon toga donosi drugi tekbir, kaže Allahu Ekber i ide da stigne imama prije nego što se imam ispravi. To ako je imam na ruku. Znači prvo mora početni tekbir, imate dosta ljudi, pogotovo u arapskom svijetu, kod nas ljudi malo kasniju namaz. Zato što znaju ili si u džami ili nisi u džami. Kod njih ljudi trče da stigne imama i onda kaže Allahu Ekber, izgovara Allahu Ekber i već se povija. Ne. Obavezno je početni tekbir izgovoriti do zadnjeg slova R. Allahu Ekber R, slovo R, a ti još se nisi počeo privijati. Prema ruku. Staneš i kažeš Allahu Ekber, podigneš ruke i onda drugi tekbir možeš izgovarati, a ti si krenuo da stigneš imama. To je jedna stvar. Druga stvar. Čovjek kada uđe u džamiju, u bilo kojem stanju da zatekne džemat, propisano je da uđe sa džematom. Zašto ovo govorim? Ima ljudi, vidi, ljudi sjedi na etehijatu ili eventualno su dole na seždi i on čeka veli dok oni dođu gore dok ustanu pa će se ja priključiti džematu, što je neispravno. Ne u smislu neispravno, nije napravio nikakav haram, ali je od sunneta da se čovjek priključi džematu u bilo kojem stanju da ih zatekne.
Znate koji na seždi, Allahu ekber, kako smo pojasnili stojeći, Allahu ekber za seždu i dole sa njima na seždu. I nastavi sa njima klanjati ostalo. Ovo sve govorimo kako se priključiti džematu. Rekli smo da bi stigao u džemat kao džemat, propis džemata jeste trebaš jedan rekat stići. Džematu ćemo se priključiti tako što ćemo samo kazati Allahu ekber, početni tekbir i nakon toga drugi tekbir da bi otišli, da bi stigli džemat ondje gdje je već stigao. Ruku džemat rekat se stiže na način da mi, uzmite sad, to se najljepše na tabli pojasni. Imamo zonu koja se zove zona rukua. Sve dok je imam u zoni rukua i nije se vratio iz te zone rukua u povratku, a mi smo prije toga ušli u zonu rukua, mi smo stigli taj rekat. Znači da mi uđemo u zonu rukua kao temelja vjere prije nego što je imam napusti. Ako mi to stignemo, stigli smo taj rekat. Ti dođeš Allahu ekber i ti vidiš hođa se već vraća. Taj rekat ti nisi stigao. Ali ti vidiš hođa na ruku i ti kažeš Allahu ekber, prvi tekbir, i onda kažeš Allahu ekber i ti u reci otišao, ali ti vidiš on će tek se početi ispravljati. Ti si stigao. Jer prije nego što on napustio ruku, ti si na ruku stigao. To je veoma bitno zapamti kako znati da si stigao na ruku. Da si u zonu rukua. Ruku ima svoju zonu. 90 stepeni i možda gore još nekih 10-20 stepeni, to je sve zona rukua. Tu ako stigneš imama, stigao si taj rekat. Ako je čovjek već okasnio u namaz više od rekiata, normalno može hođa ući u namaz, učio fatihu, učio suru i još na ruku i ti ga stigneš tu. Prvi rekiat. Nemaš ništa naklanjavati. Ali je problem, ako su oni već klanjali rekiat, ti stigneš na drugom rekiatu, što znači fali tebi jedan rekiat. Nakon što imam preda selam, kaže Esselamu alaikum, ti koji si okasnio u namaz, ustaješ da naklanjaš ono što si propustio. Opet svaki namaz shodno namazu. I shodno onome koliko si okasnio. Sabah namaz ima 2 rekiata. Ti moraš u svom namazu ima 2 rekiata. Ako si njima stigao jedan, trebaš još jedan naklanjati. Ako si na podni namaz, stigao si 2 rekiata, nakon selama ćeš ustati da stigneš još, da klanjaš još 2 da bi namirio na 4. Jer se radi o podni namazu farzu 4. I sada jedno od velikih pitanja, to je ono što ti naklanjavaš. Je li to početak tvog namaza ili je kraj tvog namaza? Ili drugim riječima kazano, ti kada si došao u džamiju, evo rećemo čovjek je na podni namaz okasnio 2 rekiata. Došao, oni sjedi na etehijatu, onom prvom etehijatu. I kaže Allahu ekber i sjedi sa njima. Ustanu, oni klanjaju 2 rekiata, preda hođa selam, ti ustaješ, trebaš klanjati još 2 rekiata. Ok. Ta 2 rekiata, šta su oni? Jesu li oni tvoji prva 2 rekiata, da bi ono što si već klanjao, oni jesu nakon hođeni 3. i 4. Ili ono što si ti klanjao, već su 1. i 2. ti trebaš klanjati još 3. i 4. Shodno tome ćemo kazati šta ćeš učiti na rekiatima, je li tako? Ako kažemo, ono što si klanjao sa njima su tebi 3. i 4. rekiat, pa ćeš poslije klanjati 1. i 2. trebaš na prvom učiti euzu, bismilu, fatihu i suru. Ako kažemo, ti onda kada si ušao sa imamom, to je tebi 1. rekiat i 2. rekiat, i ako njima 3. i 4, onda ćeš naklanjavati 3. i 4. Ne znam, jer me možete stići pratiti u razmišljanju onoga što govorim. Ispravno je, braćo moja draga, ovo vam je najlakši zapamti. Kad god ulaziš u džemat, kažeš Allahu ekber, ovo je početak mog namaza. Ne moraš to reći na glas jer pokvarčeš namaz. Ali u srcu kažeš Allahu ekber, ja počinjem klanjati. Koliko rekiata stigneš, alhamdulillah, to je tvoj 1., 2. i 3. rekiat. Što ti fali, naklanjavaš ostatak 3. i 4. rekiat. Znači, ono kad dođeš, to je početak tvog namaza. To je najbitniji zapamti. Kad ulaziš sa imamom, a okasnio si, kažeš Allahu ekber
priključiš se njima ondje gdje su stali i to je početak tvog namaza. Brojiš rekiate, 1, 2, 3, koliko sve stigo, kad oni predaju selam, ustaješ da namiriš ono što treba da taj namaz tvoj bude potpun. Ako vam nije jasno, recite, ja ću ponoviti još 20 puta dok nam svima ne bude jasno. Znači čovjek kada okasni u džemat, priključuje se na način što će kazati Allahu Akbar, početni tekbir i otići na mjesto gdje je već džemat stigao. To je početak njegovog namaza. Ako imama stigne na ruku, prije nego što imam napustio ruku, broji taj rekiat da ga je stigao. Ako ga nije stigao, imam se vratio, taj rekiat skroz briše, sljedeći tek, ako ima sljedeći, broji ga da ga je stigao. Tako se može desiti da čovjek dođe u džemat, oni se vraćaju sa rukuom, kaže Allahu Ekber. Kad ono 4. rekiat u njima, sjedni s njima na etehijatu, oni predaju selam, ustaje iz početka Allahu Ekber i sa 4 rekiata naklanja. Ako je u pitanju podni namaz. Također, ono malo prije što smo malo prije govorili za kako se uči, sad ovaj čovjek naklanjava. Hoće li naklanjavati u sebi ili na glas? Shodno namazu kojeg naklanjava, znači i shodno vremenu i prostoru. Ako je namaz koji naklanjava puno okasniju, pa ima u njemu rekiata gdje se uči na glas, učit će na glas, ostali će učiti u sebi i tako dalje. U svakom slučaju ponašat će se kao da klanja sam, znači shodno onaj tome će učiti na glas ili u sebi. Sada nam dolazi, ne znam, ti si imao pitanja oko ulaska, jer smo sve zaokružili što si trebao. Ili imaš nešto? Pristižemo na drugi rekat. Dobro. Kojeg namaza? Podne. Dobro. Nama je to prvi rekat. Da. Sjedamo na... Da. Učiš, ovo je dobro pitanje. Znači, onog momenta kad uđeš sa hodžom, bez obzira što je to u osnovi, priključivanje džematu isključuje mnoga pravila. Ali to je tako, Allah je tako dao, okasnio si, isključuješ mnoga pravila. Kao što kaže naš brat. Na podni namaz si došao, oni već klanjali rekiat, ti se priključio, njima je drugi, tebi prvi. I sjedate. Normalno ti šušiti etehijatu zato što je to slijedjenje tu imama, iako po tvom redoslijedu tebi ne treba sad učiti etehijatu. Tako se može desiti za akšam namaz jedino da može čovjek 4 puta učiti etehijatu. Jedna jedina opcija. Što si kasnije zato uči toliko puta etehijatu. Tako da znači kad se priključiš imamu brojiš rekiate, ali sve njega slijediš. Tako da kad on na etehijatu učiš i ti etehijatu. Opet drugo etehijatu učiš za njim etehijatu. S tim što ne predaješ selam, on kad preda selam, ustaješ i naklanjaješ. Fino pitanje i pitanje praktično. Znači, čovjek kada uđe i okasnio je, slijedit će imama šta god da radi. A šta ako pristignemo na drugo sjedenje? Ti ne znaš je li to drugo sjedenje. Ako bi vas bila grupa i vi došli imam, znaš da je, ako vidiš imam praktiku i sunnet i sjeo je onu nogu podbacio pod desnu, vidiš da je 4. rekiat, znači ti si propustio sve rekiate. Bolje vam je da klanjate vi u džematu. Ali ti znaš da u Bosni niko ne kasni, ti si jedini gledao serije i ti okasnio, jedini. Priključ se džematu, bolje ti da i to stigneš nego da klanjaš poslije sam. Znači poslije samo naklanjamo. Da, poslije naklanjaš se 4 rekiata i halale husa materi. Ste već spomenuli akšam, stižemo u akšam na drugi. Da. Znači imamo etehijat. Treći imamo etehijat. 4. etehijat, sve. Zato sam ti rekao, to ako, da, ako si stigo, ti dolaziš, oni sjedi na etehijatu, prvo etehijatu, sjedniš s njima, učiš ga jednom. Nakon toga oni ustaju jedan rekiat, klanjaju to i taj prvi rekiat njima, treći, drugi put etehijatu. Ustaješ, koji tebi rekiat? Drugi. Pa ćeš opet nakon drugog učiti još jednom etehijatu. Pa ćeš još jedan rekiat, pa ćeš još jednom etehijatu. Džaba je, pokvario si sistem, čitav virus i ušli do bola. Ali ne može drugačije. Tu ljudi griješi. Ljudi tu, kad ta se situacija nerijetko dešava na akšamu, da stignu džemat na etehijatu. I onda ljudi, znači, naklanjavaju bez onog drugog sjedenja. On ustane i klanja 2 rekiata bez etehijata, što je greška. Klanjaš 1 rekijat, pa opet učiš etehijatu, pa tek 3. rekijat. U svakom slučaju pravilo veliko. Ulazim sa imamom, to je početak mog namaza, brojim rekiate koliko sam sa imamom klanjao, ostatak ću naklanjati i završena stvar.
ono što sam ušao u namaz je moj početak, ono što ću naklanjati je moj kraj. Ako stignem na treći rekiat, znači... Čega treći? Odmah definiši. Treći rekiat može biti akšama, podne, ikindije, teravije. Ikindije. Dobro? Znači, to je hođi prvi i drugi, treći, četvrti rekiat, da. Meni je prvi i drugi. Ekstra. Na etehijat, ne za skontostvo, nego na sjedin uči se etehijat, salavate i dole, to ne uče, a mogu ja samo etehijat... Možeš, a uči se, jer vidi, zapamti isto jedno pravilo, u namazu nema nešto što se zove šutnja. Uvijek ima nešto što se uči. U tom momentu ti učiš etehijatu i salavata i dovu. Sve. Hođa preda selam, jer ako budeš šutio, doće ti šeitan, znaš na serija turska, kako je onaj se popeo na kuću pa skočio na glavu i tako. Bolje ti je zaokupiraj se učenjem zikra. Ako sam samo etehijat proučio, to slučaju nema smetnje. Inšala, vizla nema smetnje, ali ti bolje da proučiš sve ostalo. Požurte, ovo ne potpada pod ders, ali eto, zato što je komplikovana tema, ostavili smo malo pitanja samo. I drugi rekate, znači, sad je imam na ruku. Dobro. I mi prisjećujemo džemat, donosimo početni tekbir, a imam se vraća s rukua. Dobro, i nisi ga stigao? Nismo ga stigli, šta ćemo postupiti? Ništa, za njima klanjaš do kraja, oni ustaju klanjaš 2 rekiata i završena stvar. To si trebao naučiti iz ovoga što smo do sad predavali. Pa i ja. Rekli smo, stigneš na ruku brojiš taj rekiat. Nisi stigao na ruku, ne brojiš taj rekiat. Ajde, ne možemo sad svi komentarisati. Ja imam pravo komentarisati, nasmijavati. Vi svi imate pravo šuti, smijati se. Kakvo čovjek može biti njegov odnos prema imamu? Rekli smo, može da ga pretiči, što je haram. Preticanje imama je haram. I čovjek ako bi svjesno preteku imama, dovodi svoj namaz u pitanje, ispravnost namaza. Znači, kad bi čovjek tu zaista uradio, kaj znam da je svjesno ću preteći imama. Velik broj učenjaka kaže da je to pokvarilo njegov namaz. Preticanje imama svjesno, možete desiti čovjeku, šta ja znam, zamisli se i ono, hođe da kaže, kažemo Allahu Ekber, on se zamisli i dok hođe kaže Allah i on ode prije njega, pretekne ga nesvjesno. To ne kvari. Ali čovjek svjesno uradi, vidi da hođa stoji i on ode prije njega na ruku. To, znači, po velikom broju učenjaka kvari namaz. Druga stvar jeste slijeđenje imama. I to je ono što je propisano. Božji poslanik kaže u više vjerodostojnih hadisa, imam je postavljen da bi ga slijedili. Zadnja klupa tiše priča. Imam je, kaže, postavljen da bi ga slijedili, pa kada donese tekbir, i vi donesite tekbir. Kada rekne Allahu Ekber, i vi, znači kada on pa i vi za njim, kada on pa i vi, kada kaže učini seždu, i vi seždu. Kada ode na ruku, i vi otište na ruku. Sve riječi Božijeg poslanika. Znači, to je ono što se traži od nas. Ne preticanje, ne zajedno sa njim, već slijeđenje, a ne kašnjenje. Imaš 4 opcije. Možeš da odiš prije njega. To je, rekli smo, haram. Zajedno sa njim je kritično i pokuđeno. Osim u pogledu početnog tekbira kada nije dozvoljeno. Slijeđenje, to je ono što nam treba. Da vidiš da imam nešto uradio, pa ti za njim uradiš. I kašnjenje je isto problematično, pokuđeno, a može biti i haram. Znači, ono što je sunnet jeste slijeđenje. Kad on uradi i ti imaš te oni dobrih muslimana, hođa odi na prvu seždu i on odi na seždu. I onda hođa se vrati, a on dole na seždi dovi, zikri. Hođa ošao na seždu, što još nije vratio. To što je on pobožan, ovdje njegova pobožnost nije na pravom mjestu. Tvoja pobožnost se ogleda kad hođa rekne Allahu Ekber, da ideš Allahu Ekber. Tu se ogleda pobožnost. To je slijeđenje sunneta. Ne ogleda, Habibi, otiđi kući, navi sat, tu 2 sata, na seždu odi i nemoj ustati do 6. Niko ti ne brani. Kad si u džematu, hođa ti je šef, ima da se povodiš za šefom. On dođe pobožan, pa niko u džamiji ne zna osam sežde osim on. I on dole zikri, šučura. Oni već 2 sežde uradio, on i dalje ošto dole šučura. To nije pobožnost. To je pretjerivanje u vjeri koje je pokuđeno. Da vas neko ne zna, jest mi već 2 sežde, on još nije ni prvu uradio. Jest pobožan.
Nije on pobožan, on je neznalca. 100% neznalca. Kada si za imamom, tvoje da slijediš imama. Znači, rekli smo, čovjek kada je u džematu može biti u jednoj od 4 opcije. Ili da pretekne imama, što je haram, jasno, Božji poslanik vidjeli ste kakve hadise izrekao, ili da radi zajedno sa njim, što je problematično, jer kad zajedno sa njim radiš, uvijek postoji mogućnost da ga pretekneš. Slijeđenje za njim, to je najbolje i kašnjenje je problematično. Imamo mnogo toga još da danas obrađujemo. Morat ćemo neke stvari. Namaz musafira. Desni čošak bi mogao imati sankcionisanje da nam mora uplatiti 2 kartice kreditne da i nekom i dodijelimo. Namaz musafira. Dobro sad pišite i dobro slušajte. Da ne bude poslije, šejh, treba nam broj telefona, pa kad god si na igvanu, ja moram znati da si na igvanu i da znam skraćuješ li, spajaš li namaze. U šerijatu postoji nešto što se zove skraćivanje namaza i ima nešto što se zove spajanje namaza. Od sad zaboravite da su to 2 termina zajedno. Tema skraćivanje namaza, tema spajanje namaza. Kod nas, kod velikog broja braće, je spajanje i skraćivanje namaza zajedno uvijek u paketu. Kad skraćuješ, spajaš, kad spajaš, skraćivaj. Neispravno. X, greška. Skraćivanje je nešto, spajanje je nešto. Ovo zapamte veliku jednu cjelinu. Ne može se spajati namaz, ne može se skraćivati namaz nikad, osim na putu. Nema druge opcije. Da kažeš ja skratio danas nešto namaza, nešto sam bio malo bolestan, pa ja podne skratio na 2. To podne nemoj brojati. Znači, ne može se skratiti namaz nikad, osim na putovanju. Nastavljate. Za razliku od spajanja namaza, koje se radi najčešće na putovanju, a nekada shodno velikim potrebama može i kod kući. Šta sad reče, majko draga? Znači, skraćivanje namaza je eksplicitno vezano za putovanje, za razliku od spajanja namaza koje se najčešće radi na putovanju, ali shodno potrebi nekada se može desiti i kod kući. A skratiti namaz kod kući ne može nikad. Ovo, ako ste naučili ste mnogo toga. Znači, napišeš samo 2 riječi. Skratit možeš samo na putu, spojit možeš i na putu i nekad kod kući. Sad ovo nekad kod kući, ovo je kritično, zato dobro ćete tu i morate otvoriti oči. Nemoj nekad kod kući, pa ja sad je svjetsko, 90 minuta, traje akšan, će mi proći. Mogu ja spojiti, nešto sam slušao, nešto se i kod kući se spaja, hajde spojit ću. Ne može Boga tako. Pa se vraćamo u početku. Rekli smo, skraćivanje namaza je samo za put. Šta znači put, šta znači putovanje? Na kojem putovanju se može kratiti namaz? Boga mi daleko ideš. U svakom slučaju, znači, postoji jako razilaženje kod učenjaka šta je to putovanje, koliko je dugo putovanje gdje se može kratiti namaz. Šejh Islam ibn Tejmije ima svoj neki stav da sve što ljudi smatraju da je put, to je put. Ali to mišljenje je jače s aspekta dokaza, ali je teže za praktikovati. Zato je mišljenje 4 mezheba prioritetnije jer je lakše za praktikovati. Pa oni kažu, oni su to ograničili. Ovdje nam ograničenje nema dokaza u šerijatu. Tu morate zapamtiti, ali je lakše za praktikovati. Stoga ja, iako smatram da je mišljenje šejhul Islama jače, ponašam se i ljudima dajem fetve po mišljenju 4 mezheba jer je ono lakše za praktikovati. Pa kažemo, svako putovanje koje je duže od 80 km. Na tom putovanju se može skratiti 4 rekjatni namaz. Da mi neko ne bi skratio sabah i akšam.
Sabah na 1, akšam na 1,5. Zrna majko, šta sve ljudi radi. Znači, skraćivanje 4 rekijatnu, 4, uvijek mi zapamti, fali samo 1, 4. Dok fali 2, ne mere se kratiti. Fali još 1, ne mere se kratiti. Znači, skraćivanje namaza je eksplicitno se vezuje za 4 rekijatni namazi. Podne, ikindija i jacija. Na putu koji je dalji i duži od 80 km. Dobro, to je jedan propis. Znači, nanijetio sam, putujem, idem za, ajde reknemo tamo neđe u Ukrajini, do Bihaća. Znači, to je potpada. Riješ odmah, duži od 80 km mogu kratiti namaz. Dobro, to smo riješili odmah. Sada pitanje, kada početi, jel to znači, jer neki ljudi tako shvataju, ne mogu kratiti dok ne priđem 80 km, pa kad tam budemo kod travnika, tek počinjem kratiti. Ne. Ovo je samo da postavimo granicu, hoćemo li mi moći kratiti ili nećemo na putu. A sad ćemo tek govoriti kad možemo početi. Znači, kad negdje hoćeš, planiraš putovati, prvo sve pitanje, koliko je daleko to moje putovanje? Dalje od 80 km. Ok, znači mogu kratiti namaz. Kad počinješ onog momenta kada napustiš svoje naselje. Ali ne naselje, kažeš, ja sam napustio Bistrik, ošao sam na Alipašinu i to. Ne, kad napustiš mjesto u kojem živiš i iziđeš iz naseljenog dijela tog mjesta. U ovom slučaju Sarajeva. Jer Bistrik je sastavni dio Sarajeva. Dok ne prođeš dole Rajlovac i iziđeš dole prema autoputu, ne možeš. Kad iziđeš iz Rajlovca, došao si kod naplatnih kućica, pa stekiju, prostri, kažeš na kućicam, čekajte malo, ne uzimam karticu, hoću klanjati. Jer si izišao iz Sarajeva, iz naseljenog dijela Sarajeva. Jeste shvatili razliku između ova dva pojma? Dužina putovanja i kada počinjemo to praktikovati. Dozvoljeno nam je skratiti namaz onog momenta kada iziđemo iz naseljenog dijela mjesta u kojem živimo. To je druga stvar koju smo danas pojasnili. Imamo koliko treba da bude dugo putovanje, 80 km pa nadalje. Kada počinjemo, onda kada iziđemo iz svoga naselja. Rekli smo, od propisa vezanih za skraćivanje namaza jeste da se skraćuju samo 4 rekjatni namazi. Dobro. Isto tako, nerijetko se postavlja pitanje na kojim putovanjima kao vrsta putovanja se mogu koristiti ove olakšice. Inače, skraćivanje namaza na putu je Allahova olakšica ovom ummetu. Pa mi kažemo na svim vrstama putovanja. Kaže čovjek, ja idem poslovno. Može. Kaže drugi, ja nosim poštu, poštar. Može. Kaže, ja idem da gledam neku sestru, pošto smo se upoznali preko Facebooka, pa da je vidim uživo, da vidim jesmo li jedno za drugog udaja. Može. Kaže neki, ja idem na kupanje prema Neumu. Iako mi imamo taj stav, da li se može ići u Neum, kažemo, Allah oprosti Neum, ali skraćuj namaz ako hoćeš. Znači na svim vrstama putovanja. Kratko jasno, nemojte me sutra više ja znaš, ti nisi spomenuo, ja idem, hoću pleš čarape vunene dole neđe u Jančima. I venene čarape, sve može. Znači zapamti svako putovanje. Gimnastika, sve živo. Nakon toga dolazi nam pitanje, ako bi se desilo, govorimo cijelo vrijeme samo o skraćivanju namaza, čovjek će se tako ponašati ako on klanja sam ili klanja on džematu. Ali ako se desi da čovjek klanja u džematu, koji predvodi imam koji klanja potpun namaz, onda mu je obaveza šta? Da klanja potpun namaz.
Znači, olakšica, pišite, skraćivanja namaza se odnosi na njega ako ne klanja u džematu u kojem se klanja pun namaz. Olakšica skraćivanja namaza se odnosi na njega, osim ako klanja u džematu u kojem se klanja pun namaz i on klanja za imamom, on će klanjati pun namaz. Da ne bude, hođa klanja podne i on kaže ja ću na 2 rekata izići na prvoj stanci, on na etehijat, kao ja sam musafir. Musafire ne može, klanjaš za hođom. Božji poslanik kaže, imam vam je postavljen da bi ga slijedili. Imam se slijedi. Ako ti možeš biti imam, klanjaj 2 rekiata pa da oni ustanu naklanjati još 2, to je ekstra. Ali ako je imam, klanja potpun namaz, a ti musafir, klanjaš potpun namaz. Jesmo to završili? Sada, rekli smo da putuje više od 80 km, ok. Ali kaže, ja ode u Bihać i gore ću sjediti 15 dana. Ali meni je Bihać gore, nije moja adresa, ja sam na Bistriku. Ja gore imam nekog posla, imam nešto studije, dok tu sestru vidim gore sa Facebooka i tamo, vamo 15 dana. Jesam li ja gore musafir ili nisam? Mi kažemo sve dok nisi odsjeo u tom mjestu s nijetom da tu boraviš, ti si musafir. Ovo zapamte, ovo će vam trebati jer ćete mene opet zvat. Evo ja u Bihaću, ali 16. dan sad ona s Facebooka još je nisam našao jer ona je virtuelna, nema je. Muško. Dok ti nakon 16 dana vidiš je li muško ili žensko. Znači sve dok nisi odsjeo s namjerom boravka. U islamu čovjek može imati više mjesta gdje boravi. Čovjek ima ženu u Zenci i u Sarajevu. Kad je u Zenci, boravi u Zenci, kad je u Sarajevu, boravi u Sarajevu. Ali ti ošao si u Bihać i zaista imaš namjeru 15, 20 dana, mjesec dana, nije sporno. Cijelo to vrijeme si musafir, ali musafire, ti kad si tu, kad čuješ ezan, ti bi oveze u džamiju. Ali da se desi da si tu negdje iz nekih vanrednih okolnosti, nisi bio u džematu i klanjaš 2 rekiata, ako hoćeš. Ali kad ideš u džemat, vraćamo se na ono staro pravilo, klanjaš za imamom. Ali ako se desi da ti u tom Bihaću negdje si otišao na izlet i nisi klanjao u džematu, klanjat ćeš 2 rekiata. Je li ovo sve do sad jasno? Nešto mi slabo klimate glavom. Je li do sad sve ovo jasno, ljudi? Šta li ćete klanjati, sam Allah zna. Znači, kad negdje odete, otputujete i u tom mjestu ste osjeli kao musafiri, niste osjeli tu da ste došli da boravite tu. Čovjek dođe i kaže, ja ode u Sarajevo, studiram, ja jesam i Zavidović, ali sam došao ovdje, ja ću tu biti kao student pola godine. Gotovo, hađija, ti si sad tu živiš pola godine. Ali kad čovjek ode i kaže, ja ode u Bihać, tu sam poslovno, dali 10-15 dana i vraćam se u Sarajevo. Moja je adresa boravna u Sarajevu. Znači, taj tvoj boravak u Bihaću, ti si musafir. Ako ne odeš u džemat, ne potpadneš u džemat, klanjaj 2 rekiata. 4 rekiatni namaze, moramo naglasiti da ne bi neko akšam klanjao 2 rekiata. To je, braćo moja draga, sažeto, kratko, najkraće što može biti o kraćivanju namaza. Nakon toga dolazimo do spajanja namaza. Ovo dosta smo cijelo vrijeme pričali, kratimo 4 rekiatni namaze. Allah je olakšao ovom ummetu da kada si na putu, podne klanjaš 2, ikindiju klanjaš 2, akšam klanjaš 3, jaciju 2, sabah 2. Znači 2, 3, ništa više. Spajanje namaza. Od olakšica musafiru jeste i to što mu je Allah dozvolio da spoji namaze ako zatim ima potrebu. Da podne i ikindija tebi postaju kao jedno namasko vrijeme. Nađi period i vrijeme koje ti odgovara i u tom vremenu klanjaj ta 2 namaza, skrati i po 2 i spoji. I znači, vidite Allahovog rahmeta i milosti. Kada si na putu, od podne do akšama, sad u ovom vremenu od 1 do 8 navečer, nađi 10 minuta, odvoji radi Allaha, klanjaj 5 minuta, 2 rekiata podne i 2 ikindije i ti si Allahovu obavezu od 1 do 8 završio. Zato nije olakšica da možeš skratit podne ikindiju, podne 2 rekiata, ikindiju 2
I možeš i čak, ako imaš potrebu, i spojiti. Pa ti namaska vremena podne i kindije postaje jedno vrijeme. Klanjaj kad hoćeš. I onda opet, od akšama, nastupanja akšama do kraja jacije, klanjaj kad hoćeš akšam 3, jacija 2. Skrati i ako imaš potrebu spoji. Znači, spajanje je vezano za potrebu. Tako da musafir, rekli smo čovjek je otišao u Bihać i gore on musafir. Ali je odsjeo tu sad kratko odsjeo par dana. Mi mu kažemo klanjaj svaki namaz u njegovo vrijeme. Jer nemaš potrebu da... Ali čovjek kaže ja putujem sada i idem prema granici Bosanski Brod i ode prema Njemačkoj. I gore više možda neću imati mesdžida, ne znam gdje ću klanjati. Mi mu kažemo dole kad si u Tešnju, negdje gdje imaš džamiju, stani, skrati i spoji. I kaže ja ću navići kad dođem kući u Njemačku klanjati akšam i jaciju zajedno. Ekstra. Znači, ako imaš potrebu, zapamte velikim slovima, kraćenje namaza se vezuje samo za putovanje, spajanje za potrebu. Ako imaš potrebu, spoji. Nemaš potrebu, nemoj spajati. Šta je potreba? Potreba je to, ako spojim, bit će mi mnogo lakši. Ako ne spojim, imat ću problem, moram 2 puta se zaustavljati. Na 2 mjesta uzimati abdest, na 2 mjesta tražiti džamiju. Problem je to. Dok ako si već odsjeo u nekom gradu, sjediš 2-3 dana, nije ti problem, tu je džamija, tu si u hotelu ili nešto, nemaš potrebe spajati. Skraćuješ. Nešto me gledate pripadnuto da ne znam šta vam je. Spajanje, skraćivanje. Samo da završimo pa ćemo ako Bog da I zato vam kažem, dosta puta ljudi griješe kad shvate ovu tematiku, ako spajam moram skratiti, ako skratim moram spojiti i tako da. Da, ne. Imate nešto što se zove skraćivanje namaza, to je na putu. Spajanje namaza je vezano za potrebu koja je najčešća na putu. Može se desiti u malim iznimnim situacijama, čovjek i kod kuće nekad spoji namaz. Kao čovjek koji je mnogo bolestan. Žena koja ima neprestano krvarenje, teško uzimati abdest, mi joj kažemo spoji namaze, podne i kindiju, akšam i jaciju, ali to u najužim oblicima. Znači ne malo ti nešto sam malo umoran, malo bi nešto gledao utakmicu, spojit ću akšam i jaciju. Nema od toga ništa. Znači u najužim krugovima samo nešto malo, shodno velikoj potrebi kada si kod kući. Na putu, put je vrijeme kada znači čovjeku su olakšice potrebni. Znači rekli smo, spaja se podne sa ikindijom, akšam sa jacijom, sabah se klanja u njegovom namaskom vremenu. To je nešto kratko rezimirano vezano za ovu tematiku. Sada ćemo ostaviti prostor za pitanje i odgovore i time završajemo današnji sjelo. Kada je neko musafir, u pogledu džume, on može biti u jednoj od 2 situacije. Da je insan koji je odsjeo u mjestu, zaustavio je se u mjestu u kojem se klanja džuma. Primjer, krenuo si na putovanje u Bihać, ali imaš u planu kada dođeš u Travnik, dođeš u 11 sati, odmorit ćeš u Travniku kod sestre do 3 sata. Znači ti si u Travniku u periodu kada se klanja džuma i ne kriječiš se, sjediš, odmaraš, tebi je ovo za klanja džuma. Imaš drugu opciju, idem u Bihać, ali se ne zaustavljam. Samo vozim. Ovdje ću krenuti u 9, u Bihać sam tek u 4. Tada nisi ovo za klanja džumu. Ako se zaustaviš da je klanjaš, Allah će ti u Kabul tako Bog. Čovjek, kada se vraća u mjesto boravka, može se desiti da je primjera radi čovjek, bolji je bio primjer, kažeš vraćam se kući u Bihać i dolazim u jacijsko vrijeme, ali ja akšam nisam klanju. Tada ti mi kažemo, ti imaš opciju spajanja zato što ti je šerijat bio dopustio da odgodiš akšam jer si musafir. Tada kod kuće spojiš akšam i jaciju, ali ne možeš kratiti. Zašto? Zato što, recimo, kod kuće nikad nema kraćenja. Jesi razumio ovo? Znači, kada dolaziš kući, od tog istog momenta tebi završava kraćenje. Još ti ostaje opcija spajanja. Ako je eventualno namasko vrijeme još u toku, a ti si namaz jedan odgodio, spojiš te namaze i završena stvar. Ako bi došao, pretpostavimo, kući u Bihaću u akšamsko vrijeme, a bio si musafir,
klanjaš akšam, čekaš sa svojim džematlijama jaciju, klanjaš jaciju. Sve se namaskom primetno prilikom putovanja avionom istog sata, dakle, nije naglo vrijeme, tako reći. Ne mijenja se toliko naglo, ali znači boj se Allah koliko možeš. Znači po svom vremenu, dakle da pokrenu. Nije. Po vremenu koji je u avionu. Zašto? Zato što jednostavno tu, ja sam evo sad dosta puta kad putujem, u Medini sjedam u avion prije nastupanja sabaha. Slijetanje u Tursku već je sabah završilo namasko vrijeme. Šta ja moram raditi? Ja ne mogu ni klanjati po medijinskom ni po turskom. Ja klanjam, otvorim sebi prozor, ne otvorim prozor da bi izletio kroz prozor. Da otvorim prozor da vidim i gledam, kad ugledam da se sunce, da se počelo svanjavati, Allahu ekber i klanjam. To je to. S tim što opcija aviona i rekli smo i onaj autobusa ili sličnih tih prijevoznih sredstava, čovjek tu klanja samo u opciji ako zna da će se, znači baš ovakva opcija. Ušao si u avion, nije nastupilo vrijeme, iziđeš iz aviona, prolazi namaska vremena. Ali ako imaš opciju da klanjaš na zemlji u normalnim uvjetima, okrenut prema kibli stojeći, a nisu istekla namaska vremena koja možeš spojiti, klanjaš na zemlji. Ne treba klanjati u avionu, osim namaz za kojih se bojiš da će isteći namasko vrijeme. Kad se spajaju namazi, ako se klanjaju u džematu, uči se jedan ezan i dva ikameta. Znači, još smo na podne, rekli mi smo grupa, idemo opet u Bihać, u moju krajinu, zato što je moja Bosna čitava. Negdje smo se zostali, hoćemo klanjati, kažemo čovjeku da nam prouči ezan i kamet za podne, prouči i kamet, klanjamo, predamo selam nakon 2 rekata, uči i kamet, opet kako se zove, klanjamo i kindiju, jedan ezan i 2 ikameta.